Kibor berikmi jong ke Meghalaya State Pollution Control Board rengkat bar kibor penyak distrik Karibhoi. Hakalai potrek kula lengkot arhajar arpusau kelale cekasnong duba keling ban pelong ya ke public hearing na kebenta ban sengap ya kesur bar karai upat ba lan ailan nehem ya ke company Uranus Stone Product and Company ban play ya ke jakat liat mau hagani kasnong. Hagani kejingelang pat ba lawan bani shimbenta do ba SCM engineer ketenat Meghalaya State Pollution Control Board ikong balakenti Rani Additional Deputy Commissioner by Eric Kevin Rani, Extra Assistant Commissioner, Nlor kirang ba asnong kathan kiling kinong kitkam ko all kiling dorbar, kinong ilam kahinyaw trap Youth Council bat kiwi-kiwi. Hagje kran patba nagliang gibor berikmi jang Meghalaya State Pollution Control Board bat gibor penyak distrik Karibhoi kila sengap bat pensyong nongrem yigijing kran jang kinong ilam snong kumjo nak all kiling dorbar balam ikmat unithel marak kibalakran syai bagi patba kim don kanu gijing persya banbo ekene ka karkhana teliat mau da ka company Uranus Stone Product namar nakaliang kene ka company kala kubur banbo thik igi kendon jang snong dan ujing sumar ka mariang gijing aikam ginong syong snong bat kibe-kibe. Nakaliang gani ka company kala pensyai bat yaiban baka company kan buat tip yaki kendon jong ke sorkar jela bat ki anchnong. Nakaliang kinong yalam jong kahnyaw trap Youth Council Karibhoi District balam ikmat daw ba RC Thangkyo. Kila penpau ba kim kersya ni kejing temu banuan ra ek jakat liat mau hakan ni kathan kiling. Baladami kanu gejing ujor nakipat ba nong syong snong nakaliang kaseng kan selit ujor syakibor ke sorkar jela nang ta syau executive member ke KHADC beripet ya ketenat forest syau MLA pat ke office deputy commissioner. Hagani kejingelang layu opdiang ru ya shispa asan papratalik shiti na kibabun gibalang kibalapan pau ban kersya ni kene ke company ban bo ikikor gibor hagani kejakat liat mau. Nagliang gibor penyak distrik lembat ke Meghalaya State Pollution Control Board kan sapha ya baru kejing tho bat kesurupat ba sya ke sorkar jela ban shimpat ikarai bakat do la an ai jingbet ne em ya kene ke company bakan bo ya ke kor liat mau jongka hagani kathan. Introduction about the project. So मुझे बताया गया है मैक्सिमम पब्लिक को यहाँ हिंदी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा तो मैं आगे हिंदी में प्रोसीड करूँगा. सो जैसा कि सर ने अभी बताया आपको इंट्रोडक्शन दिया है ये एक एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज है जो माइनिंग लीज 2017 में गवर्नमेंट ऑफ मेघालय द्वारा ग्रांट की गई थी. माइनिंग लीज ये चल रही थी बट चूंकि कुछ नोटिफिकेशन आया जिसके मुताबिक यहाँ पे रिन्यूअल एनवायरमेंटल क्लियरेंस का लेना जरूरी है. एनवायरमेंटल क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी दी गई थी लेकिन दोबारा ली जा रही है एंड उसका ये हिस्सा है पब्लिक हियरिंग. पब्लिक हियरिंग में आपके व्यूज हम ले रहे हैं. सो ये एक बोल्डर स्टोन माइनिंग का प्रोजेक्ट है. बोल्डर स्टोन यहां से निकाला जाता है. ये 4.96 हेक्टेयर की माइनिंग लीज है. 49,600 स्क्वायर मीटर इसका टोटल एरिया है. यहां पे जो माइनिंग है सेमी मैकेनाइज्ड माइनिंग की जाती है. मतलब लेबर और मशीन दोनों का कॉम्बिनेशन करा के फिर यहां पे माइनिंग की जाती है. जो माइनिंग है ये माइनिंग स्कीम जो कि अप्रूव्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ये एक अप्रूव्ड माइनिंग स्कीम है. उसी के अकॉर्डिंग ये माइनिंग की जाएगी. यहां पे सबसे पहले जो 7.5 मीटर का एक सेफ्टी बैरियर माइनिंग लीज के चारों तरफ एक छोड़ा जाएगा जिसमें ग्रीन बेल्ट का भी एक डेवलपमेंट होएगा. पेड़ लगाए जाएंगे एज पर दी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उनकी निर्देश के अनुसार. जितना भी इस माइन से जो भी वेस्ट निकलेगा वो एक जगह पे रखा जाएगा. ऐसा नहीं है कि सब जगह फैला दिया गया है. वो एक कोने में वहां पे रखा जाएगा जो कि एज पर द अप्रूव्ड माइनिंग स्कीम. एक वाटर टैंकर भी जैसे कि आपने एंट्री लेते वक्त देखा है कि पूरा वाटर स्प्रे कर रखा था वैसे ही वाटर स्प्रे रेगुलर यहाँ पे किया जाएगा. जितने भी रास्ते हैं जहां पे भी ट्रक चलेंगे जहां मशीनें चलेंगी कहीं भी ड्रिलिंग हो रही है कहीं भी ब्लास्टिंग हो रही है वहां पे. जब यहाँ पे माइनिंग टोटल फिनिश हो गई है माइनिंग जब फिनिश हो गई है उसके बाद में एक पिट बनेगा. यहाँ पे जब सारा मिनरल निकाल लिया गया है तो उसको प्रपोजल दिया है कि यहाँ पे एक फिशरी बनाई जाएगी. फिशरी बनाई जाएगी जहां पे आसपास के लोग भी हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. मान लीजिए ऊपर की जो बेंचेज हैं जहां से सारा पत्थर निकाल दिया गया है तो मान लीजिए कोई मिट्टी निकली है उस मिट्टी को पूरा वहां पे स्प्रेड करके पेड़ पौधे लगाए जाएंगे. Uranus Stone Product and CEO Kapten Hapore Duba. Nalang jungi kum gasang New Tribute Council jong Karibhoi District. Kajungan jungi shane galong hadin ka jing pentip
ka jing jor na lang jong ki pai ba ngatrai hang ne ki babun hang ne dak baburom ya ki officer jong ka administration ki officer ki badon hang ne ki bade ki expert habare bat ka pollution bun ka jingta habare bat ke eryong ki babun sorry kamur bodang hapo jingta habare bat ka kal air ka bagi ring bat peniar mesim hapo jong ne jaka baburom mi kata ngatrai hang ne public ring ki don ki ba krisyan lari ki don ki ba persya ka tangan among henry ka song happy kum ki pai ba arai la lang jui kum gaseng hadin ke jingyo jungi ya ke jing ujor na lang jong ki pai ba ki basya kta ki basa hapo jong ne jaka mening liyo ki jingran na lang jong ki headman ki babun na jaka ki secretary chnong ki noilam chnong jong ki area ki circle ki bahap hapo jong ne jaka banalang jungi kum gaseng ha bangiwan chne nalang jong officer mene kil ong ingi ba nalang jong pikum ki NGO jong Garib Hoi district Pimla barwan aten hapo jong ne jaka namar ba ka public hearing ka balong tang na bata ki pai ba ki ba shakta ki ba shong ha ki tu ki jaka nalang jungi hil kerpat sar ka jiwan chungi ka jungi sine kamdei balong bangiwan ban peli kano ka huri hura ban mi kano ka jingja ka konflik hapeng jong kinong peniai ban mangi kum ki dalam sang yustu ya kata ila kerpat i badak buburum kila syaingi bat kata ka jiwan jungi chelong ba ngisap ya ka sur jong pai ba bubun balang ban sekolah dal pitang ni kawai banalang jungi kum kasang badak pai ba ki basong basa hang ne ki penpau ya ka jingsak ta jong ki habare bat kana ka kwari ka badon hang ne kamon ngi don bat pai ba kata ngi kren dak basai badak jugo poro so badong last year dak baburum ki noilam jong administration kadon ke jingja por blasting ya kene ke jingja ke mensawi kata kalau ke besyar ta pinsa bisyari mi ki pai ba ki basong ke basa hapo jog ne ke jaka kadon ke jingja ke mensaw dan marta kadang su kwa bebu ke jingli knyat hadu kanu kala screen ba naleng jong ne company ha ba ke bu hapo jog ne jaka ke hapo jaka ke babun ki pai ba ke song isang ne kamtam ki pai garo jong ki basong basa ne ke jaka baru juga poro ke jikta jong ka air ka ring bat liar mesim nang ne dan marta daw lang jing kum gustang skwa blong ba inam shong kriti po ini sing secondary UM jong trap ilika o tenat jong ka trap forest bagin secondary bade kansol bagi bar juru ya deputy commissioner jong Garib Hoi district bagin secondary ya unumi kmat jong ne jirang kursi bodon hangne bat hadin kata in say pet namata ka jingpha jong ki pai ba bat kumolong ne basdang ngolong balang jing sing kasang im jup sha iro no ki kampan roy ki bawan hapo jong Garib Hoi district rengi persya apal ada kelong ke jingta nama ta jong pai ba ubasong basa hapo jong tu bercaka dan marta daw so dong hare sesin por de bomta shong shong kelong ba kum kesang idon kanong rim bar kata nong rim idon bar ki pai ba ki basa kata lada kene ka company mantara do usam arhajar khatnyo kala sedang menteri kam kala ya jero kene company hagawai ka menta kalong ke jingger kui pai ba ke basong ke basa hapo jong ne ka than bar juga por kalong ke jingger ku namta ki beduk ke basuk rela da kata jingir ku ka kata pan banyo pai ba ngaso banong kum kasang in sa ai da jing tho baralang administration mulai dalang officer kilong ba da pikwa kano ka complain pin sa tho da jing tho bang sa nut daw iki bang sa pha iki sa kita ki expert alor ga banta barang ju seng sa sin so banong bang sa le kendo apo ini si ke bensawani in sa kendo abari bar ka banta bang ju por in sa don ka jingya ka committee ka jing lang hapeng ki pai ba jong ne ga chaka hapo jong ne cha kubai shibun